Trifkoviću, koji nam se, ja pretpostavljam, samo javlja iz Švajcarske. Ako nije Švajcarska, u pitanju je neka druga zemlja, ali pre svega dobro jutro, profesore. Dobro jutro. Znate, nije baš poželjno potencijalnom neprijatelju otkrivati koordinate vatrenog položaja, ali jeste, ovog puta iz Glatfeldena na Gornjoj Rajni, blizu nemačke granice. Srđa, dobio sam neke velike pare na Utri i ne znam šta ću s tim parama. Je li sigurno da ja preko tebe te pare uložim u Švajcarsku? Pa nije, zato što su od pre nekoliko godina pod pritiskom Amerikanaca švajcarske banke obavezne da detalje o računima američkih državljana daju na uvid američkom departmanu, odnosno Ministarstvu finansija, što znači da nije isključeno da će i državljani drugih zemalja na isti način biti ofirani. U ovom trenutku ja bih preporučio Lihtenštajn. Malen, ali još uvek se drži i ne dozvoljava da se dira u integritet bankarske tajne. Znači, Lihtenštajn, ja se sjećam, ti si još u dugi profilu pravio razgovor sa tim princom od Lihtenštajna i on je jedini pouzdan čovjek u Evropi kome treba ponuditi pare. A ti si mi tu napravio jednu medveđu uslugu koju ti nikad nisam oprostio. Naime, Hans Adam, to je ime lihtenštajnskog kneza, dao mi je vrlo ljubazno u leto 1991. godine intervju, kome si ti u dugi stavio besmislen naslov "Jači smo u Sloveniji", koji blage veze nije imao sa intervjuom i mene je živ sram pojeo da slučajno ne dođe ta duga u ruke kneza Hansa Adama, jer bi to za mene bila strašna bruka. Ali dobro je da si me na to podsjetio, tu recku ti nisam zaboravio. Evo sad tražimo neke tvoje stare tekstove iz Duge, bit će ti isporučeno koliko sutra. Molim te, nemoj da se ljutiš na mene, bit će mi oprošteno čim ti pošaljem ono što treba. Ali kakva je sad situacija u Evropi? Da li ima i ruska kontraofanziva? Sad, kako iz Švajcarske to sve izgleda? Znaš šta, ja ne bih sada striktno rekao iz Švajcarske, ali definitivno na zapadu, uključujući i Nemačke i uključujući i medije engleskog govornog područja, intenzivno se očekuje da Ukrajina krene na neku ozbiljnu kontraofanzivu. I ja mislim da je Zelenski čak i pod prilično velikim političkim pritiskom, odnosno da od uspeha te kontraofanzive zavisi i politička spremnost kolektivnog zapada da nastavi da ga snabdeva sa desetinama milijardi vrednosti usavršenog naoružanja, uključujući i tenkove koji su na putu, uključujući i lovce tipa F-16 koji će mu doći na jesen. Sad, pitanje je da li će i u kom trenutku ta ofanziva krenuti. Očigledno, ako pogledamo bojište u jugoistočnoj Ukrajini, najlogičnije bi bilo da Ukrajinci pokušaju da preseku kopneni most koji povezuje Donjeck sa Krimom, konkretno upravo u zoni Mariupola koji je bio prošle godine poprište velikih borbi. Također, mogućnost da će nastupiti kontraofanziva se vidi iz činjenice da je dignuta u vazduh brana Nova Kahovka na Dnjepru, Nova Kahovka koja je inače rezervoar vode za Krimsko poluostrvo, a čime je otežan eventualni napredak ukrajinske vojske na tom sektoru. Ono što mene lično fascinira i zbunjuje jeste činjenica da su Rusi u celini prešli u stratešku defenzivu, odnosno da od pada Bahmuta, prošlo evo sada 10-ak dana, mi nigde ne vidimo pomake ruskih snaga. Šta više, Prigožin, komandant Wagnera, je napao redovnu rusku vojsku da je velika sramota što su dopustili da prekjuče padne mesto Berhovka koje se nalazi severno od Bahmuta i koji su njegovi Wagnerovci
uz velike gubitke osvojili. Snimci iz satelita jasno ukazuju da se Rusi utvrđuju duž čitave linije fronta, da se tu prave i fortifikacije i takozvani zmajevi zubi, prepreke za tenkove u obliku betonskih piramida i minska polja. Ratovi se ne dobijaju čistom defanzivom i bilo bi zaista iznenađujuće ukoliko bi Rusi samo pokušali da se ograniče, da drže ovo šta kontrolišu u ovom trenutku, a to je svega 18% teritorije Ukrajine. Dakle, nema ni govora čak ni o osvajanju u ovom trenutku ostatka Donjecke oblasti, a kamoli sve 4 koje su jesenas anektirali, uključujući i Hersonsku i Zaporošku oblast. A ukoliko s druge strane Ukrajinci pokušaju ozbiljnu kontraofanzivu u kojoj bi Rusi pretrpeli gubitke i dalji gubitak teritorija, to bi moglo da ima ozbiljne posljedice i u samoj Rusiji. Dakle, za Ukrajince ovo je sve ili ništa, jer ne verujem da će imati snage da probaju više nego jedno. Jer oni imaju logističke probleme, recimo oni troše 5 do 6 hiljada granata dnevno. Kompletna američka proizvodnja artiljerijskih granata pre ovog sukoba bila je 15.000 granata mesečno. Oni sada imaju, govorimo o ukrajinskim oružanim snagama, nekih 60.000 boraca raspoređenih u 12 brigada koje su bile obučavane i opremane po NATO standardima u Velikoj Britaniji, u Poljskoj i u drugim NATO zemljama. Ukoliko s njima krenu i ukoliko te snage pretrpe znatne gubitke i ofanziva izgubi dah, onda ćemo biti u velikoj opasnosti da će jastrebovi na zapadu, kao što je američka podsekretarka za spoljne poslove Victoria Nuland, tražiti direktno angažovanje NATO snaga, što bi predstavljalo naravno radikalnu eskalaciju sukoba sa potencijalno nesagledivim posledicama. Dakle, ono što je interesantno... Moguć direktan sukob NATO-a i Rusije. Iako Ukrajina zapravo zastupa NATO, NATO snadbeva Ukrajinu, je moguć direktna konfrontacija NATO-a i Rusije? Pa moguće jeste, naravno, i upravo zato sam pomenuo opasnost od te eskalacije, pogotovo ukoliko Ukrajincima krene loše. Jer već sada se čuju glasovi sa raznih strana, pre svega među neokonzervativcima u Vašingtonu, koji su i onako vazda ratoborni, da posle ovolike investicije u Ukrajini Zapad sebi ne može da dopusti luksuz da Rusi prevagnu. A prevaga Rusije u njihovom rečniku ne znači samo da Rusi napredaju recimo do Dnjepra ili da okupiraju Nikolajev i Odesu i da dođu do delte Dunava. Prevaga znači da ostanu čak Rusi na položajima koje trenutno drže. Za početak, šta više, iz poljskih izvora saznajem da postoje predlozi da se angažuju takozvani dobrovoljci, drugim rečima pripadnici oružanih snaga NATO država, koji ne bi međutim bili upućeni u svojstvu formalnih oružanih snaga, bilo Poljske ili Litvanije ili Rumunije ili neke druge zemlje, već kao, eto, tobožnji dobrovoljci. Kao što to je formula koju su koristili Kinezi kada su napali Amerikance na reci Jalu u Korejskom ratu 1950. godine. Možete misliti, 1 milion kineskih dobrovoljaca. Ali uglavnom to bi bila sljedeća faza konfrontacije. Dakle, ne slanje formalnih NATO jedinica, već odeljenja i možda do nivoa bataljona koji bi bili sastavljeni nominalno od dobrovoljaca, pri čemu bi naravno bila reč o specijalcima iz oružanih snaga NATO zemalja. I za početak bilo bi za očekivati da to budu iz istočnog krila NATO-a, znači iz 3 pribaltičke republike, iz Poljske i iz Rumunije. Sinoć sam gledao intervju savjetnika za nacionalnog bezbednog Salivana, koji na CNN-u objašnjava da je cilj Amerike da se nekako pomiri i nastavi ekonomsku saradnju sa Kinom i da bi želeo konstruktivnu ulogu Kine, da možda čak i ovaj ukrajinski sukob uvali Kini, jer uopšte nijednom rečju nije pomenuo da se ratuje u Ukrajini, nije pomenuo Rusiju. Jer kao to nije strateški cilj Amerike.
Ali Sullivan očigledno igra jednu hipokritičnu igru, jer ne zaboravimo da je prošle godine u nacionalnoj strategiji Sjedinjenih država Kina imenom apostrofirana kao pretnja američkim globalnim interesima i da je optužena za izazivanje nestabilnosti kako kroz svoju izgradnju veštačkih ostrva i baza u Južno-Kineskom moru, tako i u navodnom gušenju demokratije u Hong Kongu, opresiji i ugnjetavanju nad Ujgurima u Xinjiangu, pretnja oružanom intervencijom na Tajvanu i tako dalje. Dakle, u celini ja mislim da je američki establishment savršeno svestan da je na duge staze Kina njihov jedini ozbiljan globalni takmac, da to nije Rusija i šta više da su napravili veliku grešku time što su praktično gurnuli Rusiju u naručje Pekinga, odnosno ruski medved je u azijskom zmaju zapravo našao svoju ključnu potporu i u tehnološkom i u finansijskom smislu. Ne zaboravimo da nije kineske visoke tehnologije i elektronike, ruski oružani sistemi bi vrlo teško funkcionisali nakon što im je obustavljeno snabdevanje sa zapada. Povrh toga možemo reći da je dugoročna strategija Kine, koja je ostalom obnarodovana i na nedavnom partijskom kongresu, a koja je prvi put naglašena još 2017. godine na kongresu partije, da do sredine ovog veka ona bude jedna od sila koje odlučuju o sudbini sveta. To je u dubokoj suprotnosti sa američkom obsesivnom željom da imaju kontrolu kompletnog spektra, odnosno da drže globalnu hegemoniju, odnosno da očuvaju ono što se hipokritično zove poredak zasnovan na pravilima. U stvari tu pravila nema, to su pravila koja ad hoc